أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yang nisab kita ni waktu ngato ini. Amin waktu ihil kato sinallahu subhanahu wa ta'ala supaya makaka kita niyo sa presupad na to. Amunain lutuanan sing kita niyo rahon pahadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini rin ay guru mulia amin tagsuko sin pagpatungtong kato tanigatan din. Okay, itukbal ko na siya kato taniyo. Mayroon na rin dugayin din kay Sheikh Nasir Abdul Rahman. فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sinallahu ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Sa lugay nagtatarad sin pagbuka umatod na isab kami maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian ganap pangadjian yatod na mo maun pahadarat sing kamu ayat asuratu Taha ayat hanggatus katluan paayat hanggatus katluan
tagisa. Di ayat ini yabaitaan sinallahu ta'ala in nabi niya kahinapusan iwan sin ummat niya in pabaita di manjari kalupahan tumtumun si manusia bang niya tiumtum kasanyangan sinatay niya kasanyangan sin jasad niya kasanyangan sin kabuhi niya dahon niya mangarap kahadarat si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, sa ingukan taniyong palman sinallahu ta'ala, panabinatu pilihan kahinapusan, iwan sin ummat niya, yawaitaan siya sinallahu ta'ala, fasbir ala ma yakulun. Tatasi, sabali im mga pamung sim mga sila, nagdaruha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, nanaikod deng Allah subhanahu wa ta'ala, iyalup nila yung kabayaan nila, tekuran nila yung kabayaan sin Tuhan. Sabalim pamung nila kay mo panggura-gura. Panggura-gura kay mo, panghina-hina kay mo, iwan pangduran nila pa Quran, sabaliyad to. Bang muyad to kaya sabalan, ikaw iwan si mga ummat mo, hinggapi niyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumagawa, inhinangun mo, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syam. Pamuji kau pa Allahu subhanahu wa ta'ala sa kahaba kau magsambayang. Mga anak po, di ayat ini, sambahayang makalimahang karumang kaadlaw. Yamalan sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Iwan sim mga sahabat niya, impag-amal, miyagad haatulan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, ipapahinang kanya, iwan sinummat niya. Mga anak po, induman iwan siniadlawan simbulan Ramadan, insa kusog-kusog hinang nato. Amo na imparakala sa bahayang, aula-aula indoon. Dahil nga sabab yan to, aun dahil nga mga tiwila kato tanyo. Injunjungan alayhi salatu wassalam, di na to magkahinang nakatan do, iwa nakatan, yadlaw, iwa nakaiwanan bulan, tumarawa, tiwila kato tanyo, haruman sin Ramadan. Uno yan tuan, man qama imanan, wahtisaba, wupira lahu ma takaddama min janbi. Isiyo-siyo, in tumunay sinsambahayang tarawih. Impagtunay niya yan, huwot timindo kapag iman sa bunal, hipuin jantung siya, hipuin laum sinatay niya, sin pagkaikhlas, sin pagkayakin, iwan sin makad siya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hiulat-hulat niya tutungbasan sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, in sambahayang niya sa jatarawi, iampun na indusan niya. Mga anak po, insyambahayang nato makalimang karumiwan ng kaadlaw, manunjuki panghinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di habulan Ramadan ini, manunjuki kato tanyo, in ibadat tanyo pagsambahayang habulan Ramadan, paglano.
paglanu sin jasad taniw, paglanu sing ginhawabaran taniw, paglanu sing anggaw takbaran taniw, umalup inipun patagipun. Bangyan limano, manunjuki magad kita niyo hamarayaw. May yadto, sabab kakunahan na tuwim marayaw, kabuhi iban marayaw kamatay. In marayaw kabuhi iban marayaw kamatay, amunay magada kabayaan sintuhan. Na bulan Ramadan ini mga anak po, nagtaayo ng mga bangsa Muslimin at dunya ini. Way na sila ay matud simmangi. Way na sila rimungog simmangi. Piyagwasihat nila na yung katantan niya dumadlaw. Ialop nila in ibadat sa lagu-lagu amo na yung bulan Ramadan. Ipatumtum ka to taniw. Bang natuya ka ding kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hakamuji, halawm sin siyambahayang, makalimahang karum hang kaadlaw, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, la'allaka tardo. Inhinang yadto. Madawhat mo inkuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala kayo. Dahil nga sabab yan. Dahil nga mga hinang kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo, amo na insyang bahayang makalima hang karumang kaadlaw. Apabila rimayaw, insyang bahayang yan, alamat di mayaw inhantara mo iwan sintuhan mo. Apabila rimayaw, inaantara mo iwan sintuhan mo, dumayaw na siya, inaantara mo magkay. In kahiluhalaan, hamasa na tuwin mo, si maghiluhala. Sing kapir, iwan kapir, si mangi, iwan kangi, unilay marayaw, iwan nagigilim marayaw, hasabab saan, inwala nila iyagading kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Imbar iman usog, iban bar iman babae, miumus nila. Biya dining kagila nagmumus, siyabalan nila indaakan, siyabalan nila ra iliangan. Siyabalan nila ra, in unu-unu na piaratong kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, litarda ampa sila kakuyagan sinallahu ta'ala. Di kita niyo magkarunahan kakuyagan sin tao. Kakuyagan kau biya, uni pajeda kau konsum. Sa kawa bang kuyag, kiyuyagan, in Allah subhanahu wa ta'ala, hay nang taniyo. Kiyuyagan in Allah ta'ala, hakasabar taniyo, awla-awla riha bulan Ramadan ini. Madawhat taniyo in kabayaan sintuhan tungod ka to taniyo hakabuhi iwan nakamatay. Na mga anak ka po, indumiwan sinadlaw tungod pasambahayang yaita ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala kad aflahal mu'minun. Tatap halawang paruntungan ng mga bariman. Naita yadto, sababin atay nila nagpapatikupo patuhan. Apabilain atay nagpatikupo patuhan, wala doonin pagigil, wala doonin pagjangki, wala doonin pagtakabur, wala doonin pagriya, wala doonin pagbayta sindayaw niya. Naita yadto. Sabab kal na agarun niya ing kabayaan sintuhan, wa aqimis salata li jikri. Tindukan in sambahayang yan, kal na panuntum muka ko, bukun kau magtumtum simbaran mo, ikaw in ganarul, ikaw in marayaw, ikaw in bayan buddiman bukun. Tumtumun mo,
halawom sin sambahayang yan, amin dia at takaw, hipapaara ding kabayaan sin, nagdaak bukun ararun mo yung kabayaan mo, aqimis salata li jikri. Kung galaing pagtagipon mo marikaku, parman sinallahu ta'ala, insambahayang mo yan, ikapanumtum mo marikaku. Bangin tumtum mo patuhan hambuok, in Allah subhanahu wa ta'ala, in tumtum niya kay mo lipat manglipat. Di habulan Ramadan ini kana naman na to. Katumtuman na to, unin wala na to na hinang nakabayaan sin Tuhan. Katumtuman na to, uning kamalian na to. Uning kamalian simbaran mo, patuhan mo, iwan papagkahim mo. Uno inhinang nasya kaw. Mga anak po, imbulan Ramadan ini, ipagkurik na no. Ipagkurik na to, simbaran na to. May mataud ka saan na hinang simmano siya. Saan tara ni Iwan sintuhan niya? Mataud da ka saan na hinang simmano siya. Hantara ni Iwan simpagkahin niya. Na, yaita ka to taniw. Bang nato na ka din sambahayangin niya kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di kaulimingkat patuhan. Di na kaurumayaw patuhan. Bukon magparayaw in tao patao. Biyasin Yahudi wan Nasara. Maggulal kami lang nin tao marayaw. Mapuas lang na rin kamo, bukon tao marayaw. Maggulal da marayaw. Amoy miya kada kabayaan sintuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Na, siyabot da hindi ayat ini, wasabbih bihamdi rabbik. Pamuji sadya kau patuhan. Dahil nga sabab yan, panag na na suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pupuji-pujihan, intu punda pujihun Tuhan. Nahangkan na ini nagambul dain tao, magkarunahan ng kaiwanan pujihun. Magkarunahan ng kaiwanan gulalun. Mga anak po, ubos na biyayta sinallahu ta'ala kato taniyo, inna akramakum indallahi atkakum. In magpihi si marayaw patuhan, marayaw papagkahin niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bang tao na impion niya magtuy-tuy waran niya? Misan di umamu. Naray nga sabab yan, in parman sinallahu ta'ala, fasabbih bihamdi rabbik. Pataurin pamuji mo patuhan. Nahaunuin sa taud-taud pamuji. Amo na in sambahayang halawm niya iwan harwa niya. Dahil nga sabab yan, parman sinallahu ta'ala, man hafaza alayha, isyusyun tao, ayaran niya yan, ayaran niya yung sambahayang makalimahang karumang kaadlaw, ulaika humul warisun. In sila yan, aon yanug hara sinallahu ta'ala kanila kapag warisan nila, kapag bayaan nila. Alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kawarisan nila, suko nila insulga nalka, insulga firdaus. May tayad to. Sabab malano sila, way lummi nila. Biya din indagbos sila no nila, way lummi nila. Way lummi nila ro sa sibi-sibi. Way ralummi nila, awla-awla ro sa rakula. May tayad to, sabab kurikin sa bahayang nila. Imamuin sa bahayang nila. Naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sindayaw sin sa bahayang. Kaya hatihan magtuyo sin tao. Awla-awla yung mga sahabat niya. Lahong niya, hindayaw sin sa bahayang. Biyasin sa pantun, aun harag simbay mo, tuba. Mamahigo ka makalimahang karumang kaadlaw.
Na mga subo akulong na kaniw, na mayro kaw makalimahang karumang kadlaw, aung pa makapinluwag niyo. Inagisim mga sahabat, way makapinluwag. Pakadhalika sala. Biadahanin sambahayang makalimahang karumang kadlaw. Yamhullahu bihinnal khataya. Bangkaw na mayro na kalimahang karumang kadlaw, way na makapinluwag mo. Biadahanin sambahayang. Bang mo iyaka din sambahayang kabayaan sinallahu ta'ala, piyapas na sinallahu ta'ala indusa mo. Nasa kali, isan lipatun niya nakangpo na mayro, nagbusog sa dya, manti mo din luwag. Kaya dahani siya, kaya taod niya na ng sambahayang, di niya raakaruning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, di dasan mapapasindusan niya sa babaon at tulan. Mga anak ka po, alhamdulillah. Di habulan Ramadan ini, nataayonin tao. Ayong haula harap punan, imampay pakatandun niya, indum sin Laylatul Qadar. Amin biyaitaan sila sin Nabi. Papajakahan, Masya Allah, maasbata, usog babae. Agun-agun hipo yung kamasjiran. Ang marihanin hantang niya, sambil mauusim bulan Ramadan, madto sila pa ibadat kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala tungod pa sambahayan. Mga anak ka po, laalla katarda. Akuyagan na kaw si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu. Ang kanay ni naaw ng pagigil, ng pagambulda, wala siya kimuyag. Bukon siya sa tispayaw nun niya. Uy roon mabaya tiyo-tiyo. Yung kabayaan niya mataod. Naimbar iman, piyagkakahagaran niya, aun tupungan. Di siya mangibog. Di siya iminggit. Sa impamung niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu na biyayta sinyunjungan alayhi salatu wassalam, warda bima kasamallahu alayhi. Takun agnan nas. Kuyag sadya kausin, ianughara kay musintuan din na. Bangkaw yan kiuyakan, ikaw na indayahan manusia patuhan. Inibadat tani wa bulan Ramadan ini, pagdaya na Tuhan, tara na tiwan sin Tuhan, bang, nagdaya na inipunhan, tara sintagipon, kakausan sinallahu ta'ala, papagdayaw ninatay nila magkahi. Na miskin ninatay sintaw. Miskin na siin bukon, miskin na pag-iman, miskin na pagtuhan, miskin na pag-ibadat, miskin na katan, kabayaan sinallahu ta'ala. Sa kawa kabayaan niya, dayahan siya. Ayaw pari kaniya, ramisambukon kaniya, sa muahon niya, kakudasan lang niya. Mga anak ka po, di habulan Ramadan ini. Indumiwan sinadlaw, yusabbihuna al-layla wan nahar. Namumuji manusia pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, inbayta sin Nabi, hanang asubo, indayaw sin sambahayang, biya sin pagpayo, makalimahang karumang kaadlaw, in sambahayang makalima ang karumang kaadlaw itunay mo, bang muyan tiyunay hakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, piyapas na sintuhanin dusa mo. Itayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafaza alayha, kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yawmal qiyamah. Hisiw-siwin tao. Pialihala niya marayaw. Insyambahayang yan.
Biya din indagbus sin pagpalihala, payuhsinu. Parayawn niya. Parayawn niya yung pagsutsin niya. Parayawn niya yung pag-ayl niya. Parayawn niya yung kataan, hinangon niya, halawm sin sambahayan. Bang niya yan, nakadimbihan dagbus. Man hafaza alayha, kanat lahu nura. Aung kanya sahaya. Nga nakapo, magkakunani na tayo na to. Sahaya. Iblis, dumadlaw, papagigilo ni manusia. Papagjangkyo ni manusia. Bangway na maigil niya tao, baran niya, igilon niya na. Tayan mga anak kap. Di habulan Ramadan ini. Yahatihan si manusia. Bang kakausan si manusia amalan habulan Ramadan, dahon niya na yan pakatahan bulan amalan niya. Man hafaza alayha, isyusin tao, iayaran niya marayaw, insang bahayang yan, kalnahan tara ni iban sintuhan niya, aun kaniya sahaya hadlaw kiyama. Aun kaniya najar yawmal qiyamah. Aun kaniya burhan hadlaw kiyamat. Tu inhirihil kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di karihilan ing katan. Ing karihilan da amurain miyagad haatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, hisin iban ni hadlaw susungon. Ma'an nabiyyin. Was-siddiqin. Was-syuhada. Was-salihin. Mga anak ka po, amo yad to inibadat taniuri alawman sin Ramadan ini. Dahon tani o pila adlaw rakuman, manaykod na rahon na to parugayng bulan. Na. Hisiyo-siyo wala nag-ayad sin sambahayang ini. Lam yakun lahu nurun. Wala najatun. Wala burhan. Wayroon kaniya sahaya. Wayroon kaniya tumawang. Wayroon kaniya masalamat siya rin kataan. Adlaw kiamat. Nahisin iban ni adlaw kiamat. Kana maa karun. Iniban niya karun. Bangin sabab. Wala siya nakaibadat marayaw. Kataan ibadat. Aula-aula yung pagsambahayang. Para na sing kabisihan niya, kaupis-upisan niya. Wala niya kaya tunay, wala niya napahalihala, marayaw yung pagsabahayang. Hasabab simbihad turagbos. Iniban niya adlaw susungon. Ikarun. Waliyadu billah. Way sahaya nila. Way tumabang kanila. Way malasa kanila. Way roon. Uno-uno karayawan dumatong kanila, iniwan niya ikaru. Waliyadu billah. Ini karua. Iniwan niya adlaw susungon, maa Firaun. Si Firaun, hangin sabab, wala siya nakasambahayang marayaw. Nasasaw siya, sin sabab sin pagnakura. Iniwan niya adlaw kiamat si Firaun. Waliyadu billah. Isiyo pa ini katu himas haman. Taaniyo mga anak po. Ini kaupat intuyad tuhama sa Firaun. Ini kaupat Ma'ubay ibnu Khalaf. Banging kaya sasaw kaniya, wala siya nakapalihala sinsambahayang marayaw. Wala siya kiarihilan sahaya. Wala siya kiarihilan ini kasalamat kaniya. Wala siya kiarihilan tumawang kaniya. Asabab nasasaw siya sin pagbisnis niya, pag-usahan niya. Iniban niya adlaw kiamat himaas haman.
Iwan ni Ubay ibn Khalaf, ama sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga anak po. Rasul sallallahu alaihi wasallam di itaan sintuhan pasabalon. Inhinang natudiha bulan Ramadan ini. Tada. Uno pa yung biyayta sintuhan pa nabi iwan sinummat niya. Wala tamuddan na aynay ila ma matta nabi ajwajan minhum jahratal hayatid dunya. Ay kau umatun. Ay kau dumungdong yung pangatud mo kanila. Ay kau imibog. Mga sila nagpula nagputi. Ayaw, aula-aula ay kau imibog ang mga Yahudi wan Nasara. Iwan si mga sila miurul sing kakahinang si mga Yahudi wan Nasara. Iyan parman sin Allah Ta'ala. Iyan ughara na mo kanila lingkat diya dunya. Tandasun na mo sila yan. Bukun yan piyapagdul sila, tatandasan kanila. Ilingkat sin dunya kanila. Linaptinahum pi. Tandasun na mo sila yan. Tumakawa, warijuku rabbika khairun wa abka. Inrijiki, daing hatuhan, bang yadjah iagad si manusia, ing kabayaan sin Tuhan, amo yan inikasan niya nga kabuhi iwan adlaw akhir. Mga anak kapong, sa taud-taud ni mataong matini, kapag buka sadya, in taon 5 ba ahon magpara pagbubuka, bihawon sobra yung pagparara. Di pa magpabayta singan. Intaod na sintaod rimayaw yung pangatayan nila. Dahon na to yadto mga anak po. Pakatan bulan, pakatan adlaw sa hingarag, pakan kita niyo sintuhon. Dahil ngaragpakan kita niyo sinjanji, amin wala biyay ta kato taniw kuno. Na, ay ikaw imibog. Tingkatan kita mo yan. Tingkatan, amin siyo-siyo kay mo yan. Ay ikaw imibog. Sa ingkaibugan mo, amuin piya ibog sin Allah Ta'ala. Biya sin pag-ibadat taniw habulan Ramadan ini. Inhang karum. Lawi ring sinha ngipupulan. Takaw yan mga anak po. Na indayaw sin sa bahayang. Bang nato na akading kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulga Firdaus. Naimun mukim. Nikmat di magkuntay. Nikmat di maghublaw. Nabukon diha dunya, hindi dunya, aun waktu, way. Sabab ada kala makusug ulan, makusug alon, makusugin ini pakaradyaan jumatuha manusia, matala in pagdatong at tawa ununo na sadya, in pakadalan di matong kanila. Adlaw susungon. Fi jannatin mukramun. In sila yan, hasulga. Sa rayaw-rayaw, may kanisulga marayaw, aun pa sa rayaw-rayaw, ibanin sila katantan mukramun. Sa rayaw-rayaw, mulya sila hadlaw susung. Kaya nga sababian, mga anak po, ayaw na to paibukon. In mata na to, in atay na to, sakawa, mamuji kita ni upa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. In sumunod ayat, parman sin Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salah. Daakain ahlimu, magsambahayang. Ayan Tuhan. Nabi, dia aksin Tuhan.
Palaum ahli niya, iwan pa umat niya. Wastabir alaiha. Iwan pa kayaing kasabar sa bayan. Wasta'inu bis sabri was salah. Angayo kau tabang patuhan. Impangayo umutabang patuhan hasambahayang kasabar. Maita. Wa innaha lakabiratun illa alal khasi. Karena insambahayang parakala mabugat. Hindi na kabugatan, amuray mga tao nagpatitiko po natay patuhan. Hindi na kahunitan, hindi na kabugatan, sin parakala pagsambayang, amura yung mga tao, di mataalok kinatay nila pakabayaan sin Tuhan, masusa sila wang sila rin makasambahayang jamaa. Masusa sila wang sila rin makasambahayang hawakto. Wa'mur ahlaka, daakain ahli mo, iwan sin umat mo, iwan sin ahli niya, bisala magsambayang wastabir alaiha iwan pangayo kamu kasabal tulong pa Allah subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqan. In rizqi dihi sintuhan patiap-tiap tao. Ay mo sila promise silaw mo dihilan takaw rizqi agad na kaukapo. Kami parman sintuhan imagdirihir rizqi kanin. Ay kau mangampin hatao. Agad na kau kamo, dihilan na mu'man kau. Ayaw. Parman sinallahu ta'ala, la nas'aluka rizqan. Di yad tumanjari. Nahnu narjukukum, nahnu narjukuka. Kami magdihil kanin. Saka wa akarani usadyang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, riya na sin pagsaw-saw na to hamasa na to yun. Masya Allah. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap lungan, tiap-tiap pagpunpun. Yan nagsasaw-saw, indayahan, himiskin, himalamma, hibarhajat, nagsasaw-saw, alhamdulillah. Na, uno pembeta sinallahu ta'ala, wal aqibatu littaqwa. In sarayaw-rayaw tungbas. Tutungbasan, doon hahinang si mga sila. Bari iman usog, iwan bari iman babay. May tayad to sarayaw-rayaw tutungbasan. Iyalihala nila. Iyayaran nila yung kabayaan sinallahu ta'ala. Hinang nila inda akan halawm ko, giman ko yan. Yang kisan nila iliangan buka hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak po, yung bulan Ramadan ini, ama sa sin Nabi, magpangasuwi mga sahabat kanina. Ama sa sin sahabat damik yan. Ama sa nato ini, way na magpangasuwo. Guru na, yung magbayta na sadya. Mangitayad to. Sabab biya dagbus, bukun mahal ka amano siya, imparakala, pagpuasa. Na, dahil nga mga biyayta sinabi, imbulan Ramadan ini, lazza, makananam sarapin tao. Unuin ka na naman niya sarap, lazzatus siyam, lanab iban sarap simpagpuasa. Impagkaon bang malanabi bang masarap, takihan ka. Misan niya to taas buod kantuon mo. Manukay ikaw sa sakatan. Kinaman na to kunulong ng pagyanon masarap pagkaw niya do. Ilanab simpagpuasa, tutukan mo yung kabayaan sintuhan. Ilanab simpagpuasa, di mo lubuhunin na hinang mo karayawan halaw man sin Ramadan. Uno yan mga tuan, inlanab niya yan. Tathirul badan waruh. Limanu inyawalihan mo, iwan simbaran mo, reng halummi. Lummi uno, lummi kakupur, lummi pagsirik, lummi munapik,
lumi paganyaya, lumi pagigiliwan pagjangki. Ito mga anak ko. Dahil nga sabab yan, tarihan na kao sabab masubi mano siya malano. Imo na masuba malano, Tuhan, dia kita niyo paglano ka mo. Ayan mga Tuhan, na lazzatus siyam ridallahi fi Ramadan. Bangkaw kaya sarapan simpagpuasa. Kaya kuyagan kau sinallahu ta'ala bulan Ramadan. Haing kuyag yan. Makuyag kayo min Tuhan. Inasal-asal malumi kau. Limanu na kau. Lianuan mo na. Imbaran mo. Inyawalihan mo. Hapag puasa. Siyandalan sinjasad mo. Wala kau minum. Wala kau kimaun. Siyan jalan sinyawalihan mo, wala kau imatud mangi, wala kau misyara mangi, wala kau nagniat mangi, uing katantan nyad tuway na. Harap, iban kuyag sinallahu ta'ala kayo. Uno pa yan tuhan ikarwa, wikayatun minal marad. Natampan mo yung sakit, uy sakitun. Amin sakit di mo ka na naman masakit na sasakit. In sakit ka na naman sintaw magpara magtuy pa ospital. Na in sakit magdatong habaran na tudua. Sakit ka na naman masakit, iwan sakit di ka na naman masakit. In sakit ka na naman masakit, harap pajasad. In sakit di ka na naman masakit, labi rin sin sakit sin jasad dumatong. Amo na in sakit sinyawalihan iwan sinatay. Habulan Ramadan ini natampan na. Sayan Tuhan. Ini katu. Yamhullahu junubu wal ma'asi. Piapas na sintuhanin dosa mo. Iwan sin pagmaksiat. Sayan Tuhan. Siyusin nakasambayang. Indum Lailatul Qadar. Yampun na sintuhan indusan niya nakauna. Sayan Tuhan. Ini kaupat. Silatun kawiyatun bainahu wa baina rabbih. Imusugin palsugpatan niya. Antara niya iwan sintuhan niya. Bangki mo sugin palsugpatan niya, antara na iwan sintuhan niya, imbungan niya. Makusugin palsugpatan nila magtulong tabang, magkasilasa, bukon magbayta, ako'y marayaw, kami bukon marayaw. Ikalima. Muda afatul amal. Di kau yang tagihan sin, lipat mang lipat ini nang inang karum labi rin sinang ibubulan. Narik di takahatian atay unuwang di kuyangan simbihan. Mudha'afatul a'mal. Lipat mang lipat inu. In karayawan niya. In sumunod. Astikatu billah. Mahuwot. In pangandul niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi ban Nasara mahukutin pangandul niya, maingat da kulong niya, makusog da ako, aun da koneksyon ko, aun da ginis babarapan na. Ampay mga sila, nagpuasa, as-sikatu billah. Ittisalul wasiku billah. Mahukutin parsugpatan nila patuhan. Inig nila na yung parsugpatan patao. Sa piauna nila, in parsugpatan hantara sinipon iwan tagipon. Man wasalahu wasaltu. Waman kataahu katatu. Bang niya sugpatin parsugpatan kabayaan sintuan, sugpat ako kaniya. Bukon siya nagabbo, buko siya nagarut, sagawa, nagpatikupo siya, iagad na yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in siya parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Halawom kalasahan ko.
in sumunod at taghyir at tabdil. Pindahon na sinallahu subhanahu wa ta'ala na astul kaniya pakuyag. Pindahon na sinallahu ta'ala in lummi pamarayaw. Pindahon na sinallahu ta'ala in tiyo-tiyo pamatao. Pindahon na sinallahu ta'ala in siyawang nanghanal ka harap niya na pasulga. Ayan mga tuan, ikaw tarihan simbihan na in kahinapusan kayaw mawaladatum. Bang niya naagad to dyan dong biya siya sinampapyag anak hina niya. Mga anak ka po, naita. Wairon bata-bata buhan. Wairon bata-bata piyag anak may gili pamaljangki. Buhay. Kayaw mawaladat Biya siya sinampapyag anak. Taniw yan mga tuwan. Dahil nga sabab yan. As-salawatul khams kafaratun lima bainahuma. Insang bahayang makalimang karumang kadlaw nakiparati na utan niya. In Jumaat pa Jumaat damik kaya nakiparat. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Kunyan makakuyag yung bihandag bus. Nabang kaukuyagan, labing kuyag kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damik kiyan mga tuwan. Imbulan Ramadan, mapuas madawhat taniyo in lanab, tagihan kita niyo kabayaan sintuhan. Di na kita niyo tagihan na kabayaan na to, sabab di day kapaglagi. Kunujun pi syahri Ramadan. Gusirakula. Hirihil ka to tanyo sintuhan na kabuhi. Iwan hakamatay. Al-kunujul haqiqi fi syahri Ramadan. Daing hamanga. Gusi sa laggo-laggo. Habulan Ramadan. Tuin taud niya. Mataw din siya. Tu sa dyan sa buton na to. Mga anak ka po, yan ni Mano siya, naglalagsing gusi. Sabi pagnganan gusi, mahal ka. Yung kaya na naglaggusi, dugay ng nagkakawa. Maun nakita niyo pa original gusi. Isin nagbaita. Tuhan. Kunuj, al-kunujul haqiqi fi syahri Ramadan. Ini sarayaw-rayaw dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala alta mahal ga bang alta hikaisa as-siyam amo na yung pagpuasa. Bang nato na ka din pagpuasa kabayaan sintuhan biyay ta kato tanuin puasa niyo yan kako parman sintuhan. Bang taniw na ka din pagpuasa kabayaan sintuhan biyay ta kato taniw sinabing puasa yan tumabang hatao nagpuasa kaniya mamay ta patuhan o Tuhan ko patabang nga ako nagpuasa ini. Napapataha ko no imbaran mo natawang ba ako sin pagpuasa. Bang inalamat na tabang bang kawabuhan naig ni nabbo mo. Bang kaw maigil naig ni nigil mo. Bang kaw manglilimot naig ni panglimot mo. Himarat na kaw pakabayaan sintuhan sabab amuad tuing gusi sa rayaw-rayaw. Pag-akaran sintao. Way nakaw karihilan sing gusiri bang mayan kau karihilan hadlaw susu. Mga anak ka po. Pagpuasa, ihagad na tuing kabayaan sinallahu ta'ala. Mga yuin puasa patuhan, o Tuhan ko, pataba nga ako, pasapa ata ako, haipon mo miyagad sin pagpuasa kabayaan.
Yung hadith. Ikatu hadith. Man sama imanan. Siyo nagpuasa. Kal na simpag-iman niya, bukon kal na nangakad-ngakad sa siya. Akawa, kal na yaon in pag-iman sa bunal kaniya. Haatay niya, haswaran niya, hapito ang gauta baran niya. Unim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yan pun na indusan niya. Alta sa taon-taon. Uno pembeta sin Nabi. Babur Rayyan. Sulga. Sulga si mga tao nagpupuasa. Ayan tuhan. Nabamuinig ni mga katan na sabot yan to. Bukun na kau arot habaran mo, bukun na kau takabur pa pagkahim mo, bukun na kau maigila pa pagkahim mo. Mga anak ka po, sirihilad to kayo mo sin Allah subhanahu. Ini katu, ini karua, alta dakula, salatut tarawih. Bang muna sambahayang tarawih atulan kabayaan sintuhan. Way astul mo habaran mo. Way astul mo haiban mo. Way rugal mo haimam mo. Nagtaayon kamu kimuyag makada kabayaan sintuhan. Yampun na kamu sintuhan. Sambahayang taraw. Nag-agad-agad kamu. Halawm ko giwan kuyag. Makuyagin imam, makuyagin makmum, labing kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayan to, kanjun hakiki. Ini kato, Laylatul Qadar. Mga anak ka po, pilay room na kumat. Ingkiw yagan law na naray-day na kumanway na makatug na kita niyong marayaw. Main kanin pagtug ni iban simbukon pagtug ni rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Dayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyo makasambahayang. Sindu man Laylatul Qadar. Impagsambahayang niya dagpak impamarat sa niya. Panghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala doon yung pag-abbo niya. Wala doon yung pag-arot niya, wala doon yung pagigil niya, wala doon yung pagjangkin niya, ialop niya, ing kabayaan sin Allah Ta'ala, biya sila sinang kajasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mo'y nakapaninggan, pianinggaran niya sa siya, way misan siya miyaw. Wala nakapamungmung, piamungmung sa siya. Nabangyad to naig. Imbihad to ragbos. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insambahayang mo yan. Khairum min alpi syahar. Dahil nga sa babian biyay ta hadis. Hindi na karihilan upat. Mudmin. Nahihilo nakal. Sin makahihilo. Katiun, namumugto pagkasilasa. Musahin, nag-aambulda. Nagdurugal, nagkakalo. Akun liwaliday. Iban, di maingat mag-ama, di maingat mag-ina, mawungis mag-ama, mawungis mag-ina. Mga anak ka po, bang natuyad tunakad. Yaun kato tanyo in sarap. Yaun kato tanyo in kuyag. Yaun kato tanyo in alta. Hakabuhi iwan alta hakamatay. Na mapuas day dito. Unim biyay ta kato tanyo. Kay napusan. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagpakuyag ni haumatini,
Uno yan timbeta niya, khiyaru ummati. In siya rayaw ummat kulong niya, khiyaru ummati, ahsanuhum akhlaka. Amo na in siya rayaw pangadatan. Na bang biyad to, balis ka tunta na mangiadat. Mangiadat, misan siya nagpupuasa, misan siya nagsasambahayang, lasun, kasambahayang ingiadat. Lasun na puasa, makabata la puasa. Kaulajur, khiyaru ummati, insarayaw ummat kulong na mapi sintuhan, ahsanuhum akhlaka, ahsanuhum khuluqa. Di bulan Ramadan ini maadat kata. Hirayahan nagpuasa maadat, himiskin nagpuasa maadat, himarayaw usog nagpuasa maadat, himangi usog maadat da. Maadat ka mo magkahibo kung kau maadat patuhan, ikaw na isang adat. Uy, maadat ka mo magkahi. Pag ubusin nagpapanjari ka, niurin yung pagadatan. Mga tuwan. Khiyaru ummati, ahsanuhum khuluqa. Uno pendiay ta sinan. Khiyaru ummati, hamalatul Quran. In sarayaw-rayaw umat ko, amin yan kanila yung Quran. Diara nila. Yan haatay nila. Yan hahinang nila. Yan hapkatan pakaradyaan nila. Buko ni pagkalo. Buko ni pag-igil. Buko ni pagjangki. Saan yung mga tuwan? Yung Quran yan, uno yan. Shifaun lima pisudu. Hipagpauli. Bukon ubat, hipagpauli. Aun ubat, di kaulian. Sa inyaon, hipagpauli sin sakit halawang sinatay. Sakit uno. Sakit kaawam. Sakit kalaungan. Sakit pagigil. Sakit pagjangki. Amo na yung mataw na masanato ini. Dahil nga sabab yan, in sarayaw-rayaw ummat. Amo na in nagdara sing Quran. Aula-aula yung Quran, pianao galaw man sin Ramadan. Taniw mga anak po. Na uno pembeta sin Nabi. Kato taniw. Inna min mujibatin magpira. Dahil ha mga tao. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul kalam. Marayaw sadyay nilalaungan niya. Di siya magpasakit atay sin tao. Magparayaw siya pangatayan ha tao. Amuan yung Pangindo kato tanil. Husnul kalam. Sarayaw-rayaw kabtangan. Naununin sarayaw-rayaw kabtangan. Quran, mang kumabaya sin dumayaw, agad nakawa Quran, iwan hadis. Husnul kalam, amunay magad, hakabayaan sin Allah Ta'ala, amin naraak niya maun kay napusan Nabi. Na murah-murahan, mga anak po, di natunad to matalos, kalukalwa duweng waktu, matalos na to. Niabot na yung waktu, tubtub na rin to, nasal Allah Subhanahu wa Ta'ala, التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.